Dokaz stvaranja. Zemlja, mlada planeta. Već decenijama naučnici propagiraju evolucionu teoriju porekla o Zemlji koja je nastala sporim hlađenjem rastopljenog materijala tokom 4,5 milijarde godina, čime su obrazovane osnovne stene kontinenata, granit. Ali da li su naučnici uzeli u obzir sve dokaze u formiranju svoje teorije o prastaroj Zemlji? Šta ako u samom granitu postoje dokazi koji pokazuju da je on naglo nastao, umjesto laganim hlađenjem? Šta ako ima dokaza da su sedimentne formacije koje čine kanjon Colorado nataložene brzo, a ne polako? Šta ako ima dokaza da je sam kanjon izdubljen za vrlo kratko vreme, brzim erozionim procesima? Šta ako ima dokaza koji pokazuju da se ugalj i nafta mogu obrazovati naglo i da je taj proces izvršen nedavno? Šta ako ima dokaza da dinosaurusi nisu postojali pre mnogo miliona godina, već samo pre nekoliko hiljada godina? I šta ako bi bilo otkriveno da prirodni zakoni, lepak koji spaja delove evolucione teorije, ne mogu da objasne sve pojave u istoriji Zemlje? Tada bismo bili prisiljeni da razmotrimo jedan drugi model istorije Zemlje, onaj koji bi dozvolio mogućnost da je geološka brzina promjena u prošlosti bila mnogo veća od današnje. Po ovom scenariju trebalo bi mnogo manje vremena za odvijanje raznih geoloških događaja. Tada bismo dobili sve elemente da zaključimo kako je Zemlja u stvari sasvim mlada. Ali postoji li bilo kakav objavljen naučni dokaz koji dovodi u pitanje evolucionistički pogled o prastaroj Zemlji i podržava ideju o mladoj Zemlji? Naučnik dr. Robert Gentry, radeći u nacionalnoj laboratoriji u Oak Ridgeu u državi Tennessee, otkrio je upravo to. Objasnio je dokaze koji dovode u pitanje dugu istoriju Zemlje. 1977. Research Communications
Network objavio je poseban izvještaj o rezultatima naučnih radova doktora Gentrija. Njegove implikacije su okarakterisane ovako. Moguće je da fizički zakoni koji trenutno vladaju u prirodi nisu vladali u prošlosti. Prvobitne stene zemljine kore nisu se hladile i učvršćavale tokom miliona godina, već su se kristalisale skoro trenutno. Neke geološke formacije za koje je postojalo mišljenje da su stare 100 miliona godina, u stvari stare su samo nekoliko hiljada godina. Ako bi ove postavke bile prihvaćene, svaki naučnik bi vam to rekao. Celokupna struktura istorijskih prirodnih nauka raspala bi se do bezobličja. Ostalo bi malo pouzdanih dokaza. Pa ipak upravo ove mogućnosti i druge podjednako provokativne iznete su u izuzetnom nizu radova koji su objavljeni tokom posljednjih nekoliko godina u najuglednijim naučnim časopisima koji izlaze u svetu, kao što su Nature, Science i Annual Review of Nuclear Science. Da pomenemo samo neke. Deo rada doktora Gentrija pomenutog u ovom citatu tiče se njegovog rada sa ugljem iz onoga što se naziva plato Colorado. To je prostrana geografska oblast koja obuhvata delove Kolorada, Jute, Arizone i Novog Meksika. Koristeći mikroskop i savremenu laboratorijsku analizirao je uzorke uglja i pratio različite tipove radioaktivnosti. Njegovi rezultati pomažu nam da shvatimo koliko je vremena potrebno za obrazovanje uglja, starost uglja i starost same zemlje. Rudnik uglja u Price-u, država Juta. Šest stotina metara od ulaza u rudnik, 10 kilometara pod zemljom. Ugalj, jedan od bogatih izvora energije na zemlji. Pre no što odgovorimo na pitanje o starosti uglja i vremenu njegovog formiranja, možemo odgovoriti na pitanje kako nastaje ugalj. Ovde, u ovom rudniku uglja u Price-u, u državi Juta, nalazimo odgovor. Ovo je balvan koji je skoro u potpunosti pretvoren u ugalj. Postoji hiljade takvih balvana u ovom rudniku i ostalim rudnicima u okolini Price-a. Ovo potvrđuje činjenicu da ukoliko postoje odgovarajući uslovi u pogledu pritiska, temperature, vode i vremena, onda će se drvo i ostala vegetacija pretvoriti u ugalj. Pitanje je koliko je vremena potrebno da se to ostvari. Robert Gentry i njegov sin David, saradnici u ovom poslu, istražuju zajedno ovaj problem. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, treba da pogledamo uzorke drveta koje je pretvoreno u ugalj iz rudnika uranijuma u odnosu na ugljenisano drvo, kao što je ovaj panj iz jednog od ovdašnjih rudnika uglja u oblasti Price u državi Juta. Ovaj uzorak ugljenisanog drveta uzet je iz La Sala, rudnika uranijuma, koji se nalazi u Juti. Pretpostavlja se da je njegova geološka starost oko 140 miliona godina. Ovaj uzorak ugljenisanog drveta uzet je iz rudnika urana u oblasti Temple Mountain, koji se također nalazi u Juti. Pretpostavlja se da je njegova starost također 140 miliona godina. Ali pogledajte koliko ovaj uzorak liči na ovaj drugi komad drveta. Skoro su identični. Zanimljivo je primetiti da je ovaj drugi komad drveta dobijen od svežeg komada drveta, kao što je ovaj pre samo nekoliko nedelja.
Ova izrazita sličnost nameće jedno važno pitanje. Da li je zaista tačno da je ovaj komad ugljenisanog drveta iz La Sala u Juti i ovaj komad ugljenisanog drveta iz Temple Mountaina u Juti zaista 140 miliona godina stariji od ovog komada drveta koje smo David i ja nedavno dobili u našim eksperimentima? U stvari nisu. Ovi i drugi uzorci ugljenisanog drveta iz rudnika uranijuma predstavljaju izuzetan dokaz koji priča sasvim drugačiju priču. Da bi se ti dokazi vidjeli, potrebno je ugljenisane uzorke drveta doneti u laboratoriju, iseći ih na listiće, postaviti ih na staklene pločice i posmatrati pod mikroskopom. Vide se obezbojenja izazvana radioaktivnim česticama izbačenim iz sićušnih centara. Neka su kružna, neka eliptična, kao što se može vidjeti na ovim fotografijama. Ovi kružni i eliptični oreoli formiraju se posebnim nizom događaja i to tako posebnim da u potpunosti opovrgavaju ideju o velikoj starosti uglja. Umjesto toga ukazuju na nedavno formiranje uglja u geološkim okvirima. Koliko nedavno? 1976. objavio sam rezultate svojih ispitivanja ovih balvana u časopisu Science od oktobra 1976. Evo šta sam izjavio u tom izveštaju. Tako neobične vrednosti u pogledu odnosa uranijuma i olova dozvoljavaju mogućnost da su i početne infiltracije uranijuma i ugljenisanje mogli da se odigraju u toku posljednjih nekoliko hiljada godina. Drugim rečima, tvrdio sam da se ugalj može formirati vrlo brzo u geološkim okvirima. Ova informacija nije bila osporena i odbačena u naučnoj literaturi od kada je objavljena 76. Stoga imamo pravo da izvučemo prilično čvrste zaključke o ovim činjenicama. Geolozi su pretpostavljali da je Eocen bio pre oko 60 miliona godina, Kreda pre oko 110, Jura pre 160 i Trias pre 225 miliona godina. Međutim, rezultati koje smo izneli u suprotnosti su sa tom informacijom. Umjesto toga pokazuju da se pre nekoliko hiljada godina odigralo istovremeno zatrpavanje svih ovih formacija. Ovi rezultati objašnjavaju poreklo i starost uglja, gde god da je nađe. Zaliv Catherine Hill u Australiji. Nedaleko od ovog priobalnog kraja, blizu Flat Rocks Pointa, nalazi se predmet izuzetno zanimljiv za geologe. To je prastaro drvo. Fosilizovani ostaci ovog drveta mogu se vidjeti kako se pružaju kroz više od 3,5 metra sedimentnih slojeva između dva sloja uglja koja su tu otkrivena. Pre više godina, kada je jedna rudarska kompanija iskopala slojeve uglja i time drvo izložila pogledu, donji deo drveta pružao se do donjeg sloja uglja. Od tog momenta donji deo drveta se odlomio. Čak i sada, kada mu je visina smanjena, drvo se pruža kroz slojeve za koje geolozi obično u teoriji tvrde da se akumuliraju tokom stotina hiljada godina. Ali ovi slojevi se nisu akumulirali tokom vekova, jer bi drvo istrulilo mnogo pre no što bi bilo dovoljno vremena da se sedimenti akumuliraju oko njega. Dakle, ovo drvo je novi dokaz da je došlo do njegovog katastrofičnog zatrpavanja tokom bar 2 niza taloženja vulkanskog pepela. Kao što dokazi ukazuju, ovo drvo je verovatno zatrpano nizom uzastopnih naleta vulkanskog pepela. Možda je to bilo slično katastrofičnom zatrpavanju hiljada debala na planini Sveta Helena u državi Washington. Ali, ako je ugalj nastao naglo, trebalo bi da nađemo mesta na kojima su geolozi naišli na velike teškoće u naporu da objasne njegovo poreklo laganim akumuliranjem vegetacije. Stoga, pogledajmo izbliza dokaze o formiranju uglja koji se javljaju u spektakularnom basenu reke Powder u Wyomingu i Montani. Rudnik otvorenog kopa Eagle Butte blizu Gilletta u Wyomingu otkriva ogromne rezerve uglja koje su postale dostupne oku zbog načina eksploatacije. Rudnik Eagle Butte ima veći broj slojeva, debelih i do 35 metara. On je deo mnogo veće oblasti bogate ugljem, koja je poznata kao basen reke Powder.
Ovaj ogroman rezervoar veličine 25 kvadratnih kilometara smešten je između Black Hillsa u južnoj Dakoti na istoku i Big Horn Mountainsa na zapadu. Pruža se na sever do reke Yellowstone i na jug do Kaspera u državi Wyoming. Ogromna količina naslaga uglja u basenu reke Powder privlačila je pažnju geologa tokom decenija. Njihovo interesovanje dokumentovano je u časopisu Earth od maja 1993. Članak pod naslovom Ugalj iz reke Powder, geološka tajna, ekološka dilema, sadržavao je ove tvrdnje. Naslage uglja kod reke Powder pružaju se u iznenađujuće debelim slojevima, nezagađenim drugim materijalom. Obično se nepoželjni sedimenti kao što je glina slivaju preko naslaga pre no što slojevi uglja postanu debeli. Međutim, ugalj iz područja reke Powder nataložen je u ogromnim pojasevima, neki su debeli i više od 60 metara. Ove naslage pružaju se preko ogromnih prostranstava u basenu. Dugi su stotinama kilometara, a široki po 80 kilometara, kaže James McClurg, geolog sa Univerziteta Wyoming. Nisu to džepovi od nekoliko jutara, to su ogromna prostranstva. McClurg je proučavao ovaj basen više od 10 godina. Kaže da nema drugog mesta na svetu na kome ima toliko slojeva debelih 15 metara ili više. Ali basen reke Powder nije samo izvor bogatstva. Za geologe je to također provokativna naučna enigma. Oni proučavaju ovaj basen već više od jednog veka, uglavnom da bi odgovorili na pitanje koje zbunjuje. Kako su ovi slojevi postali tako masivni? Ili tačnije, zašto slojevi nisu zagađeni prilivom gline i drugih nečistoća pre no što su dobili tu debljinu? McClurg kaže, kako je moguće da na zemlji toliko dugo nema promjena, a da ipak nastane naslaga od 60 metara uglja? Za stvaranje bilo koje vrste uglja potreban je tačno određen sled događaja. Ako nisu prisutni svi, nema ni uglja, objašnjava McClurg. A da dobijete slojeve debljine više od 60 metara, niskog stepena nečistoća i sumpora, to je izuzetno dostignuće. McClurg još dodaje, to je kao da sebi vežete oči, zavrtite se i zatim pogodite sam centar table za pikado i to 100 puta zaredom. Ali ako ugalj nije nastao lagano, ima li laboratorijskih dokaza koji pokazuju da se može formirati brzo? U ovoj demonstraciji Robert i David Gentry počinju da odgovaraju na ovo pitanje. Prvo smo uzeli jedno parče drveta, ubacili ga u ovu čeličnu kapsulu, dodali malo vode i zatim ga hermetički zatvorili. Sljedeći korak je stavljanje u peć na oko 100 stepeni Celzijusa na 2 nedelje. Sada smo spremni da proučimo rezultate ovog eksperimenta. Kao što se vidi, ovo drvo je sada tamnije boje i mekše je. Ove promjene nastupile su zbog hemijske reakcije između pare i drveta pod pritiskom. Ovaj uzorak još uvijek nije ugalj, ali očigledno je da je proces ugljenisanja otpočeo.
Pitanje je da li bi ovaj eksperiment doveo do stvaranja uglja ili neke njegove varijante da smo ga nastavili nešto duže. U nacionalnoj laboratoriji Argonne naučnici su odgovorili na ovo pitanje nizom eksperimenata koje su izveli 80. godina 20. veka. Jedan od najvažnijih izveštaja o njihovom radu pojavio se u časopisu Chemical and Engineering News od 21. novembra 1983. Na 42. stranici stoji citat: Hemičari u nacionalnoj laboratoriji Argonne uspjeli su da naprave vrstu veštačkog uglja od prirodnih materijala. Proces je mnogo manje drastičan nego što je ranije pretpostavljeno da je neophodno i pruža nove uvide u strukturu uglja i načine da se ona izmeni. Kasnije, kada su se njihovi izveštaji pojavili u naučnom časopisu Organic View of Chemistry, britanski naučni časopis Nature izvestio je o uspehu njihovih eksperimenata. Na 316. stranici časopisa Nature od 28. marta 1985. čitamo sljedeće: Winans i njegove kolege iz nacionalne laboratorije Argonne za manje od godinu dana napravili su potpuno okarakterisan sintetički ugalj. Materijal koji su proizveli ne može se razlikovati od pravog uglja bilo kojom tehnikom koja je do sada bila primjenjivana. Njegova sinteza podstiče mnoga zanimljiva pitanja u hemiji uglja. Da bismo shvatili njihove rezultate, da se prvo upoznamo sa osnovnom strukturom drveta. Dve osnovne komponente drveta su celuloza i lignin. Lignin funkcioniše kao vezivna materija za celulozna vlakna. Izvedeno je nekoliko varijanti eksperimenata, ali formula koja je uspjela kombinovala je lignin i glinu sa toplotom na oko 150 stepeni Celzijusa bez prisustva kiseonika. Tokom perioda od oko 8 mjeseci stvoren je veštački ugalj. Brzina kojom ugalj može da se formira kada para stupa u reakciju sa drvetom pod pritiskom navodi nas na pitanje: može li para ili vrela voda također da izazove brzu transformaciju organskih materija u naftu? Članak Voda, voda, svuda voda, objavljen u časopisu Science od 20. februara 1993. odgovara na ovo pitanje. Naučnici su otkrili da je uloga vode suštinska u formiranju nafte. Napori da se nafta sintetizuje bili su neuspešni sve dok izuzetno vrela voda nije dodata u reaktor koji je sadržavao uzorke stene. Kada je to učinjeno, na površini vode na kraju eksperimenta pojavio se sloj nafte. Ovaj rezultat dokazuje da postoji alternativni način za stvaranje nafte u zemlji u kojoj veoma zagrejana voda igra važnu ulogu. Ovaj članak je nagovestio da bi ovo otkriće moglo da preokrene dosadašnje predstave o nastanku nafte. Međutim, drugi prirodni fenomeni već preokreću konvencionalne teorije. Skoro je neverovatno, ali neki naučnici, jedan sa Državnog univerziteta Oregon, objavili su izveštaje u kojima su dati dokazi o stvaranju nafte u naše vreme u basenu Guayamis u Kalifornijskom zalivu. I u ovom trenutku u Kalifornijskom zalivu ispod 1800 metara vode nalazi se akumulacija organskih sedimenata poreklom od morskih algi i drugih organskih izvora. Ispod njih veoma vrelu vodu gura na gore toplotni izvor iz dubina kroz sedimente. Nafta nastaje kroz interakciju organskih sedimenata sa izuzetno vrelom vodom. Ova hidrotermalna nafta iz basena Guayamis u suštini se ne može razlikovati od sirove nafte dobijene bušenjem zemlje. Teško je naglasiti implikacije ovog otkrića. U razmatranje se mora uzeti mogućnost da se poreklo sirove nafte u nalazištima kojih ima po celom svetu može objasniti hidrotermalnim procesima sličnim onima koji se dešavaju u basenu Guayamis. Međutim, umjesto slobodnog oticanja nafte direktno u morsku vodu, može se isto tako zamisliti jedan zatvoren sistem u kome se može obrazovati rezervoar sirove nafte. Moguće je zamisliti da je potop svjetskih razmjera omogućio stvaranje ogromnih rezervoara nafte na Srednjem istoku i drugim mjestima. Ogromne količine vegetacije koje bi takav potop prekrio, uz delovanje izuzetno vrele vode, slične onoj koja je otkrivena u basenu Guayamis, mogu dovesti do nastanka nafte u količinama koje danas imamo.
Zavisno od stanja u kome je bila prilikom potopa, organska materija može se transformisati ili u naftu ili u ugalj. Da li postoji neki model istorije ove naše planete koji sadrži i ove fenomene, onaj koji bi dozvoljavao formiranje velikih zaliha uglja i nafte na Zemlji za mnogo kraće vreme nego što se ranije mislilo da je moguće? Šta je sa modelom zasnovanim na zapisima o istoriji Zemlje koji je dat u Bibliji u prvoj knjizi Mojsijevoj? Biblija opisuje kako je Zemlja nastala pre oko 6000 godina. To je bila zemlja, prvobitno prekrivena bujnom vegetacijom, zatim opustošena poplavom svetskih razmjera oko 1700 godina kasnije. Ovakva vremenska skala se svakako uklapa u sva naučna otkrića do kojih sam došao i kao drugo, voda je nekada prekrivala našu planetu. 1927. Noel Odell otkrio je fosile školjki pri vrhu Mont Everesta, planine koje se dižu iz vode. Tako Biblija opisuje kraj globalnog potopa. Prema tom opisu, školjke blizu vrha Mont Everesta ne predstavljaju nikakvo iznenađenje. Ugalj i nafta su krajnji produkt naglog uništenja i zatrpavanja bujne vegetacije poplavom. Ako je tako, šta ako je poplava svetskih razmjera mogla da izazove takvo naglo zatrpavanje? Biblija govori o izvorima sa velikih dubina koji su se razvalili, što su jaki pokazatelji vulkanskih erupcija u prepotopskim okeanskim basenima. Ovo je značajno jer su istraživači mora nedavno pronašli jednu oblast na dnu Pacifika na kojoj je koncentrisano oko 1000 vulkana. Veličina ove oblasti odgovara veličini države Washington. Dodatna ispitivanja okeanskog dna verovatno će dovesti do mnogo više takvih otkrića. Mogućnost izraženih vulkanskih aktivnosti za vreme biblijskog potopa navodi nas da razmotrimo jednu od najpoznatijih vulkanskih erupcija modernih vremena. 18. maja 1980. ogroman odron zemljišta sa severne strane planine Sveta Helena u državi Washington bio je praćen eksplozijom koja je ravna eksploziji 20 miliona tona trinitrotoluola. Ova zastrašujuća eksplozija veoma vrele pare vulkanskog pepela i zemlje sravnila je više od 400 kvadratnih kilometara šume, lomeći ogromne Douglasove jele kao da su čačkalice. Materijal nastao odronom sručio se u jezero Spirit i izazvao džinovski talas koji je zapljusnuo obronke obližnje planine više od 250 metara iznad dotadašnjeg nivoa vode. Sediment prosečne debljine od 90 metara koji se nataložio u jezeru podigao je nivo površine za skoro 75 metara u odnosu na nivo pre erupcije. Ogromna masa drveta oborenih eksplozijom sručila se u jezero Spirit nošena džinovskim talasom vode. Moć vode koju joj je dala katastrofa da akumulira i potopi ogromne količine vegetacije ovde se lako može uočiti. Plutajuća asura od balvana na jezeru Spirit sada je samo jedna polovina od prvobitne veličine, jer je ostatak balvana potonuo na dno. Da je planina Sveta Helena eksplodirala ispod vode, ogromni plimni talasi, 100 puta veći od talasa na jezeru Spirit, nosili bi materijal od erupcije preko velikog dela zemlje, pre no što bi se on slegnuo. Da je 1000 ovakvih vulkana bilo aktivno, mogli bismo da zamislimo kakav bi razorni uticaj mogla da ima poplava svetskih razmera na topografiju površine zemlje. Ovo nas navodi da se zapitamo, da li bi takav planetarni potop koji opisuje Biblija također mogao da objasni druge geološke fenomene, kao što je kanjon Colorado. Neki geolozi su hteli da poverujemo da su se sedimentni slojevi taložili tokom miliona godina, ali to što oni žele da poverujemo nije tačno. Činjenica je da se geologija kanjona Colorado uklapa u model koji se zasniva na potopu svetskih razmera. U nastojanju da shvatimo odakle je došla voda za potop, kuda je otišla posle potopa i kakvi su se geološki događaji odigrali tokom potopa, obišli smo doktora Waltera Browna, bivšeg upravnika katedre za nauku i tehnologiju na koledžu Air War i vanrednog profesora na Američkoj vazduhoplovnoj akademiji. On je razvio teoriju hidroploče i pružio ključ za rešavanje mnogih tajni oko potopa i njegovih posledica.
posljedica. Na našoj planeti možemo vidjeti 17 veoma neobičnih fenomena koji se mogu sistematski objasniti kao rezultat kataklizmičnog globalnog potopa, čija voda je izbila iz podzemnih odaja i oslobodila energiju koja prevazilazi snagu eksplozije 10 milijardi hidrogenskih bombi. Ovo objašnjenje pokazuje koliko se brzo formiraju velike planine. Objašnjava nastanak naslaga uglja i nafte, pojavu brzih plimnih talasa, zašto se na dnu okeana nalaze ogromni rasedi i stotine kanjona i vulkana. Objašnjava formiranje višestrukih slojeva i veći deo fosilnog zapisa, takozvana ledena doba i najveće kontinentalne kanjone, posebno kanjon Colorado. Prepotopska zemlja je verovatno imala jedan veoma veliki kontinent sa bujnom vegetacijom, morima, rekama i manjim planinama. Prema teoriji hidroploče, prepotopska zemlja imala je dosta podzemne vode, oko polovine onoga što je danas u okeanima. Ova voda nalazila se u međusobno povezanim odajama i formirala je tanku sferičnu opnu debelu oko 1 km, možda na nekih 15 km ispod površine zemlje. Sve veći pritisak u podzemnim vodenim odajama širio je zemljinu koru iznad vode, kao što se balon širi kada pritisak raste iznutra. Pucanje kore otpočelo je mikroskopskim pukotinama koje su se pružale u oba smera brzinom od oko 5 km u sekundi. Pukotina, prateći stazu najmanjeg otpora, obuhvatila je planetu za oko 2 sata. Dok se pukotina širila oko zemlje, površinska kora se rastvarala kao šav na veoma zategnutoj tkanini. Podzemna voda bila je pod izuzetnim pritiskom zbog težine 15 km stena koje su je pritiskale. Zato je voda nezadrživo eksplodirala kroz pukotine. Proračuni pokazuju da su duž te cele pukotine, koja je išla oko cele planete, vodoskoci vode izbijali supersoničnom brzinom do 30 km uvis. Raspršavanje ovog ogromnog vodoskoka izazvalo je olujne pljuskove kakve zemlja nikada nije doživjela, ni pre, ni posle toga. Biblija tvrdi da su svi vodoskoci iz velikih dubina izbili u jednom danu. Ona opisuje ove događaje od pre 4.500 godina, koje danas možemo naučno da povežemo lancem uzroka i posljedica kao teoriju hidroploče. Fontane iz velikih dubina i para koja se širila izazvali su razorne vetrove. Deo vode koji se probio visoko iznad hladne stratosfere dolazi do veoma hladnih predela i stvara obilne snegove, zatrpavajući, gušeći i trenutno zamrzavajući mnogi životinje. Mlazevi visokog pritiska erodirali su stenu sa obe strane pukotine i čak izbacili muljeviti sadržaj mnogih prepotopskih mora. Ogromne količine sedimenata slegle su se iz ovih blatnjavih voda po celoj zemlji. Ti sedimenti zarobili su i zatrpali biljke i životinje i tako obrazovali fosilni zapis. Plavljenje je čupalo vegetaciju iz korena i premeštalo je u predele u kojima se akumulirala i brzo se pretvarala u ugalj i naftu procesima koje danas možemo ponoviti u laboratoriji. Eksperimenti pokazuju da, kako je erozija proširivala pukotinu, njena širina je postala tako velika da se sabijena stena ispod podzemnih odaja izvila na gore i tako formirala greben koji sredinom okeana opasuje zemlju, kao šav na lopti za bejzbol. Kontinentalne ploče, hidroploče, još uvek sa vodom koja ih je odozdo podmazivala, skliznule su nizbrdo i udaljile se od rastućeg grebena sredinom Atlantika, sve dok masivne kontinentalne ploče koje su počele polako da se ubrzavaju nisu dostigle brzinu od 70 km na čas. One su nailazile na otpor, sabijale se, pucale, debljale i izdizale. Delovi hidroploče koji su se izdigli obrazovali su planine, a oni koji su se ulegli obrazovali su okeanske kanale.
Zato su ove formacije uglavnom paralelne sa okeanskim grebenom sa kojeg su iskliznule. Hidroploče klizeći sa okeanskih grebena otvorile su vrlo duboke okeanske basene u koje se voda povukla. Svaki kontinentalni basen je prirodnim putem do vrha bio pun vode, stvarajući mnoga poslepotopska jezera. Svako jezero koje je raslo zbog padavina ili slivanja sa viših područja prelivalo se preko ivice na njenom najnižem delu. To je obrazovalo mali usek u ivici, što je omogućavalo da se još više vode prelije preko useka i još brže i još više produbljujući mekane sedimente potopa. Ovaj proces se ubrzavao sve dok sva jezerska voda nije otekla kroz vrlo dubok usek i obrazovala kanjon. Najveći od njih bio je kanjon Colorado. Na severu i istoku od kanjona Colorado nalazilo se ogromno jezero koje sam otkrio i nazvao Veliko jezero. Njegovo oticanje oslobodilo je više vode nego što je imao u svih 5 velikih jezera zajedno. Veliko jezero se prelilo preko svog oboda, erodiralo svoju branu 30 km južno od Pagea u Arizoni i na katastrofičan način obrazovalo kanjon Colorado u razdoblju od nekoliko nedelja. Brzo taloženje plavnih nanosa nošenih plimnim talasom ukazuje na činjenicu da je bilo malo vremena za eroziju između uzastopnih slojeva. Na dugoj vremenskoj skali, kako je zamislila teorija evolucije, moralo bi se naći mnogo dokaza o eroziji i ispunjavanju uzastopnih geoloških formacija zbog vremenskih prilika koje su očekivane tokom miliona godina. Geološki slojevi kanjona Colorado su izuzetni jer pokazuju malo ili nimalo dokaza o eroziji između različitih slojeva. Umjesto toga vidimo slojeve u obliku palačinki, što je u velikoj meri u skladu sa brzim taloženjem koje prikazuje model potopa. Do erozije nije došlo sve dok se nisu nataložili svi slojevi, ali koliko brzo je erodirao sam kanjon? Tek nataloženi sedimenti još uvijek nisu u potpunosti očvrsli u stenu, što dozvoljava mogućnost da je do erozije kanjona moglo doći mnogo lakše nego da su sedimenti već očvrsnuli u stenu, kao što je teorija evolucije pretpostavljala. Međutim, pod odgovarajućim uslovima, voda može brzo da se probije i kroz najtvrđu stenu, kao što je granit na dnu kanjona Colorado. Ti uslovi podrazumevaju kavitaciju. Kavitacija je proces pretvaranja stene u prah koji je u vezi sa protokom vode, čija je brzina veća od 30 metara u sekundi. Kako se voda odbija od neravnina u koritu reke, stvaraju se vakuumski mehurići i zadaju udarce kao čekićem po površini dna korita reke i doslovno pretvaraju stenu u prah. Savremeni primjer brze erozije stene sa dna usled kavitacije pruža nam brana Glen Canyon na reci Colorado, odmah iznad kanjona Colorado. Obilne snežne padavine s visina gornjeg dela basena reke Colorado u kasno proleće 1983. izazvali su veliki dotok koji se sručio u jezero Powell brzinom od 4200 kubnih metara u sekundi. Ovaj nagli dotok zapretio je da preplavi branu Glen Canyon. Da bi se kontrolisao visok nivo vodostaja, hidroelektrana je radila punim kapacitetom i oslobađala 800 kubnih metara u sekundi kroz turbine. Zatim su otvoreni rezervni kanali da bi se izbacilo još 480 kubnih metara u sekundi. Ni ovo nije bilo dovoljno. Ova krizna situacija naterala je inženjere da rizikuju da oštete odvodni tunel. 15. juna otvoren je levi odvodni kanal prečnika 12 metara da bi se oslobodilo dodatnih 370 kubnih metara u sekundi, što su zatim povećali na 480 kubnih metara. 28. juna odvod je podignut na 900 kubnih metara u sekundi. U tom trenutku voda koja je izbijala iz tunela postajala je crvena, a inženjeri su osjetili primetne vibracije tla kao kod zemljotresa. Veliki komadi betona i stenja izletali su iz tunela prečnika 12 metara.
Posle zatvaranja odvodnih kanala, komisija je otkrila značajno oštećenje usled kavitacije. 1 metar debeo, čelikom armirani betonski omotač tunela bio je izbrazdan ogromnim rupama. Na zavoju gde se tunel poravnava sa nivom tla, rupa duboka 10 metara, duga 45 i široka 12 metara, usečena je kroz omotač od crvenog peščara korita. Bilo je potrebno 1800 kubnih metara betona za popunjavanje ove rupe. Proces popravljanja pokazuje kakva je ogromna šteta bila nanesena. Erozija u odvodnom kanalu brane Glen Canyon odigrala se vrlo brzo u toku perioda u kome se pojavila voda crvene boje i nastale vibracije tla. Moguće je da je kavitacija razarala beton, čelik i peščar brzinom od 30 kubnih metara u sekundi i to na vrhuncu same erozije. Ovako razorne posljedice kažu da je i kanjon Colorado možda nastao vrlo brzo, erozijom usled naglog oslobađanja ogromne količine vode iznad kanjona. Ali, odakle je ta voda došla i šta je izazvalo njeno naglo oslobađanje? Proučavanja kanjona Colorado koja je izveo dr. Brown pružaju jedan od najboljih odgovora. Većina ljudi misli da je moćna reka Colorado obrazovala kanjon Colorado tokom miliona godina, ali ako proučavate kanjon Colorado iz vazduha, možete vidjeti koliko je on ogroman i kako je ta reka mala u odnosu na sam kanjon. Na zemlji ne postoji takva reka koja bi mogla da u zemlji izdubi tako veliku rupu, čak ni tokom milijardi godina. Da je reka Colorado izdubila kanjon Colorado, prvo pitanje koje bismo morali da postavimo jeste gde je sav taj sediment od erozije otišao. Trebalo bi da na kraju reke Colorado postoji vrlo velika delta. Nje tamo nema. Šta više, geolozi ne mogu da pronađu ogromnu rečnu deltu nigde u blizini ovog kraja. Zato moramo da se zapitamo gde je taj sediment nestao. Na nekoliko mesta na ovom platovu koji gleda na kanjon Colorado postoje omanje planine ili strma brda. Njihovi slojevi pričaju nam fascinantnu priču. Ovi slojevi su na istoj visini, tako da je očigledno da su nekada bili povezani. Sigurno je da se nešto pojavilo i odnelo slojeve mekšeg materijala, debele nekoliko stotina metara, koji su nekada stajali ovde gde smo mi sada. Moramo dakle da objasnimo ne samo gde je otišao materijal iz ogromnog kanjona dugog 320 km, već i gde su otišle stotine metara materijala koje su nekada bile iznad ovog mesta gde smo mi sada i širile se desetinama ili hiljadama kvadratnih kilometara. Ova uzvišica po imenu Crveno brdo ne samo da još uvek sadrži one horizontalne slojeve, već se na njenom vrhu nalazi još jedan dokaz. Posljednji sloj na vrhu je od lave. Lava teče samo nizbrdo. Stoga je nekada zemlja koja je okruživala vrh ovog Crvenog brda morala biti čak i viša. Opet se pitamo, kuda je otišao sav taj materijal? Veliko jezero se prelilo, katastrofično erodiralo svoju branu i obrazovalo kanjon Colorado na jugozapadu u toku nekoliko nedelja. Jedno drugo poslepotopsko jezero, za koje geolozi priznaju da je nekada bilo u blizini, jeste jezero Hopi. Kada se veliko jezero katastrofično prelilo, verujem da je erodiralo zapadnu obalu jezera Hopi, što je također izazvalo njegovo prelivanje. Kuda je otišao sav taj materijal? Nanet je preko južne Arizone, delova Kalifornije i Nevade, i to brzo. Sve je više dokaza koji podržavaju ideju o biblijskom potopu svetskih razmera, koji se dogodio pre oko 4300 godina. Što se tiče kanjona Colorado, potop objašnjava kako su se sedimentni slojevi naglo nataložili, dok se voda dizala, i kako su brzo erodirali, dok se voda povlačila. Vidjeli smo i kuda je taj materijal otišao i dokaze naglog zatrpavanja prepotopske vegetacije od koje su nastali današnji ugalj i nafta. Sada ćemo vidjeti fosilne dokaze koji potvrđuju naglo zatrpavanje prepotopskih oblika života. Zaista neki od najupečatljivijih dokaza naglog taloženja potopnih sedimenata potiču od dobro očuvanih fosila nađenih u nekim krajevima zemlje. Možda se najbolji fosilni dokazi za naglo zatrpavanje biljnog i morskog života mogu naći u
jugozapadnom Wyomingu, kod nacionalnog parka Fosilno brdo. U toku posljednjih 100 godina naučnici i privatni kolekcionari prikupili su hiljade skoro savršeno očuvanih fosila sa nalazišta u ovom nacionalnom parku, posebno na samom Fosilnom brdu. To je veoma raznovrsna kolekcija fosilnih kornjača, palmovog, drugog lišća, zatim krokodila, insekata, grana sa netaknutim plodovima. Tu su čak i fosili raža, za čiji se hrskavičavi skelet zna da se brzo raspada, što dokazuje da je zatrpavanje svih ovih oblika života bilo zaista brzo. Ali ovo nije sve. Možda najspektakularniji dokaz naglog zatrpavanja svih fosila na ovom mestu jesu milioni fosila više od 20 vrsta riba. Ova kamena ploča u centru, za posetioce samog nacionalnog parka veličine 2 puta 1,5 metar, živo pokazuje nekoliko riba od tog velikog broja. Zaprepašćuje to što mnoge od tih riba imaju ne samo netaknute skelete, već i zube, nežne krljušti kao i kožu. Ogroman broj fosilnih riba na Fosilnom brdu ostavlja geologe evolucioniste sa ogromnom nerazrešenom misterijom. Brošura ovog nacionalnog parka u 2 svoja odeljka, idealni uslovi za formiranje fosila i nerešene misterije, otkriva kontradikcije koje se pojavljuju kada se koncept Zemlje kao stare planete koristi za objašnjenje naglog zatrpavanja. S jedne strane razmatra se postojanje nekog jezera u kome su mnogi životinje i biljke možda uginule prirodnom smrću. S druge strane, dokazi dovode do zaključka da je u nekoliko slučajeva ogroman broj riba stradao iznenada. Brošura zatim izjednačava tih nekoliko slučajeva sa naglim zatrpavanjem usled taloženja kalcijum karbonata, minerala prvobitnih stena, koji je zatrpavao fosile godinu za godinom tokom 100.000 godina. Ovo je uistinu neverovatan scenarij, imati tako ogroman broj riba koje se reprodukuju u kratkom periodu samo da bi bile zbrisane sljedećom katastrofom posle nekoliko godina i sve to ponavlja se nekoliko 100.000 puta. Možda su geolozi mogli odavno da uoče da je ovaj scenarij pogrešan, ako ni zbog čega drugog, onda zbog savršeno očuvanog palmovog lišća. Stvar je jednostavna, palme ne rastu u vodi, a njihovo lišće ne mogu iščupati obični povetarci. Samo jedna katastrofa ogromnih razmera može da objasni savršeno očuvane fosile na Fosilnom brdu. Ovdašnje stene su, kao i mnoge u kanjonu Colorado, prvenstveno sačinjene od kalcijum karbonata. Sve su nastale iz istog izvora, interakcije vulkanskih gasova sa krečnjakom izbačenim iz basena Prepotovskih mora. Ovo nam, pored dokaza za brzo taloženje i zatrpavanje, jasno govori da su Fosilno brdo i kanjon Colorado nastali tokom istog velikog događaja, katastrofalnog potopa. Ali ima li drugih dokaza koji bi potvrdili da je Fosilno brdo staro isto koliko i potop? Ima. Geolozi su više puta ustanovili da nalazišta na Fosilnom brdu pripadaju Eocenu, za koji pretpostavljaju da je bio pre 50 do 60 miliona godina. Ali već smo iz mojih proučavanja ugljenisanog drveta i tabele o opovrgavanju geološkog vremena vidjeli da se Eocen uklapa u okvir globalnog potopa pre samo nekoliko hiljada godina. Dakle, nema sumnje da se svi nalazi sa Fosilnog brda uklapaju u model planetarnog potopa i ideju o Zemlji kao o mladoj planeti. Ima još toga. Nije sve zatrpano prvog dana potopa. Voda je rasla 40 dana. Kopnene životinje koje su bile dovoljno velike da prežive deo tog vremena, ostavile su upečatljiv trag o svojim nastojanjima da umaknu pred sve višim plavnim vodama. Taj zapis nađen je u uglju i zaista je fascinantan. Tragovi dinosaurusa u uglju, neobično, zapanjujuće, kako su samo tu dospeli. Očigledno u prošlosti je u ovom kraju postojala bujna vegetacija. Dinosaurusi su išli preko te vegetacije pre no što se ona pretvorila u ugalj. Ali pre koliko vremena je to bilo? Koliko su dinosaurusi stari? To nas zanima. Ovaj drugi trag dinosaurusa priča svoju priču. Nalazi se ovdje, odmah pored jednog od ovih ugljenisanih balvana u Juti. U stvari, nalazi se na samo 30 metara od onog ugljenisanog balvana koji smo ranije vidjeli. Tako znamo da ma koliko da je staro ugljenisano drvo, dinosaurusi su bili isto toliko stari.
know that whatever the age of the coalified wood, the dinosaurs were of the same age. U rudniku uglja vidjeli smo dva traga dinosaurusa. Da li su to jedina dva traga u ovom rudniku uglja u istočnoj Juti? Ni u kom slučaju. Ovdje u Muzeju praistorije u istočnoj Juti pogledajte šta je nađeno u tim rudnicima uglja. Pogledajte ove tragove dinosaurusa različitih veličina. Neki su mesojedi, neki biljojedi. Zašto su svi bili zajedno? Da bismo odgovorili na to pitanje, pogledajmo fosilnu kartu rudnika uglja Kenilworth. Tu piše da postoji najmanje 8 vrsta otisaka u dužini od 100 metara od površine krova rudnika. Na samoj mapi možemo vidjeti sve otiske i ugljenisane balvane. Prema ovoj tabli, ovi dinosaurusi su gazili po močvari. Zdrav razum govori nam da to ne može biti istina. Nijedna močvara na svetu ne bi mogla da sačuva takve tragove. Svi ti dinosaurusi bili su zajedno iz nekog razloga. Pokušavali su da pobegnu od sve veće vode globalnog potopa. Ove ilustracije mogu da nam pomognu da shvatimo kako su tragovi dinosaurusa mogli da se obrazuju tokom potopa i zašto i danas postoje u uglju. Zemlja pre potopa bila je pokrivena bujnom vegetacijom, lepote je bilo svuda, ali tada je došao potop. Olujne kiše i vulkani iz dubina provalili su se i tako su rastuće vode potopa zbrisale bujnu vegetaciju zemlje. Ova vegetacija se akumulirala u vidu velikih asura, a zatim se nataložila tokom plima i oseka plimnih talasa, koje je izazvala vulkanska aktivnost u prepotopskim morima. Svaki nalet talasa ostavljao je jedan nanos sedimenata unutar ili preko sloja vegetacije. Dinosaurusi, pošto su bili prilično veliki, uspjeli su da prežive mnogo prvih naleta plime, bežeći od sve viših voda potopa. Kada bi se plimna voda nakratko povukla, dinosaurusi bi nastavljali da tragaju za višim terenima, ostavljajući tragove u sedimentima koji su tek bili naneti. Povremeno bi zbog velike težine njihovi tragovi propadali kroz sloj sedimenata do sloja vegetacije. Ta asura od vegetacije u međuvremenu se pretvorila u ugalj i gde god su dinosaurusi ostavili svoje originalne otiske, tu danas nalazimo neizbrisiv zapis o njihovim tragovima u uglju. Ako su se svi ovi dinosaurusi okupili na jednom mestu i ako su ih sve zajedno zbrisale sve više vode potopa, mogli bismo očekivati da su zajedno i zatrpani. I zaista, ovdje u Nacionalnom parku dinosaurusa u Vernalu u Juti nalazimo džinovsko fosilno groblje dinosaurusa. Došlo je vreme da izvučemo neke zaključke o starosti dinosaurusa i fosilnih riba pronađenih u Nacionalnom parku Fosilno brdo. Ovdje u Nacionalnom parku postoji tabla koja tvrdi da su kosti ovih dinosaurusa stare 145 miliona godina, da su iz takozvanog perioda Jure. Ali mi znamo da to nikako ne može biti istina. Sećajući se naših ranijih rezultata o ugljenisanju drveta, dolazimo do raspada geološke skale vremena. Eocen, Kreda, Jura i Trijas bili su zajedno pre samo nekoliko hiljada godina. Fosilne ribe u Eocenu, dinosaurusi u Kredi, Juri i Trijasu opet spadaju u period od pre samo nekoliko hiljada godina, zatrpani u vreme potopa svetskih razmera. Sada se mnogi ljudi mogu zapitati kako se ovi iznenađujući zaključci mogu uskladiti sa evolucionističkim pogledom na istoriju Zemlje.
Mogu se zapitati, zar na osnovu radiometrijskog merenja ne znamo da se bazična stena Zemlje, granit, nije više puta formirala na različitim mestima u različito vreme tokom milijardi godina evolucije? I zar ne znamo da se korišćenjem istih metoda došlo do starosti fosila i sedimentnih stena od nekoliko stotina miliona godina? Odgovor je jasno ne na oba pitanja. Ni granit, ni fosili nisu imali utisnutu starost na sebi kada su nađeni. Prastari geološki periodi do kojih se došlo radiometrijskim metodama i koje su naučnici tako dugo prihvatali, nikada nisu bili naučne činjenice. U vezi s ovim pitanjem, naučne informacije izvode se iz laboratorijskih eksperimenata. Radiometrijsko određivanje starosti je u stvari samo aritmetički proračun. Sastoji se od laboratorijskih merenja. Količina olova deli se sa količinom uranijuma i jedno i drugo dobija se u laboratoriji. Za drugu promenljivu veličinu pretpostavlja se da je konstantna. Ona pretpostavlja konstantnu brzinu raspada. Starost se zatim izračunava kao proizvod te konstante puta razlomak, samo što se taj odnos meri u laboratoriji. Ako ova konstanta u stvari nije konstantna, već promenljiva, onda određena starost postaje besmislena, a radiometrijska starost postaje radiometrijska fikcija. Evolucija pretpostavlja da se granit formira postepenim hlađenjem tokom milijardi godina. Vreme hlađenja ili pretpostavljena starost dobija se merenjem sadašnjih proizvoda radioaktivnog raspada u granitu uz pretpostavku da se oni akumuliraju samo laganim postepenim raspadanjem. Zato što evolucija izjednačava radioaktivnu starost sa vremenom hlađenja, bilo koji dokaz koji pokazuje da se granit formirao brzo, u suštini pokazuje njihovo istovremeno stvaranje. Tako pretpostavka konstantnog radioaktivnog raspadanja i zaključak o velikoj starosti postaje neodrživ. I zaista, postoje naučni dokazi za njihovo istovremeno stvaranje. Zarobljeni u granitu nalaze se predivne obojene mikrosfere nastale raspadanjem određenog radioaktivnog elementa koji je poznat po kratkom vremenu postojanja. Koristeći jednostavnu analogiju, mehurići nastali u vodi mogu da se zadrže samo naglim zamrzavanjem. Na sličan način, mikroskopski zapis neuhvatljivog radioaktivnog raspada u granitnim stenama postoji samo zato što su te stene stvorene naglo u čvrstom stanju. Da su stene nastajale laganim hlađenjem, kao što to tvrdi evolucija, ovi radioaktivni zapisi nestali bi ne ostavljajući nikakvog vidljivog traga. Ovaj zapis o trenutnom stvaranju nalazi se u granitnim stenama širom sveta. Šta više, njegovo postojanje u stenama izuzetno različite radiometrijske starosti pokazuje da su sve one nastale u isto vreme. Ovo obara celu osnovu geološkog vremena. Stotine miliona godina hlađenja za koje su geolozi smatrali da su bile neophodne da bi nastao džinovski monolit El Capitan, redukovane su na manje od nekoliko minuta. Kako ovi dokazi o stvaranju utiču na starost Zemlje? Značajno. Težina naučnih dokaza dovela nas je do kolapsa evolucionog poimanja vremena. Postoji vremenska skala stvaranja mlade Zemlje. Radiometrijska starost granitnih stena koja se proteže od 80 miliona do 4 milijarde godina nije valjana. Ove granitne stene od Yosemite planina preko bazičnih stena kanjona Colorado, preko Japana i Indije do granitnih stena Evrope, Rusije i Kanade, sve su proizvod istovremenog stvaranja. Nismo dokazali da je Zemlja stara 6000 godina, ali smo našli dokaze koji su u skladu sa starošću Zemlje od 6000 godina. Pokazali smo da je starost Zemlje od nekoliko milijardi godina naučno netačna. Samo smo ukratko prikazali razne pravce naučnih dokaza koji ukazuju na istinitost i tačnost biblijskog zapisa o nedavnom stvaranju Zemlje i velikom potopu. Iako je prikaz kratak, zaključak je siguran. Radioaktivni tragovi u ugljenisanom drvetu obaraju geološku skalu vremena po kojoj život na Zemlji postoji stotinama miliona godina na nekoliko hiljada godina. Potop svetskih razmera objašnjava naglo akumuliranje vegetacije od koje su nastale najveće rezerve uglja i nafte. Mala starost uglja i njegovo brzo stvaranje u laboratoriji, kao i nafta koja sada nastaje u basenu Guayom kod obala Kalifornije, uklapa se samo u malu, a ne u veliku starost Zemlje.
Dinosaurusi, njihovi fosili zatrpani na masovnim grobljima i njihovi tragovi u uglju, nemi su podsjetnik na uzaludne pokušaje ovih stvorenja da pobegnu od sve većih voda globalnog potopa. Višak helijuma u dubokim granitnim stenama pruža konkretan dokaz da su stene u zemljinoj kori mlade. Na taj način upečatljivo je oboren ceo koncept zemlje koja je nastajala eonima. Konačno, otisci stvaranja koji se također nalaze u granitnim stenama, u onim stenama koje Biblija opisuje kao osnovu zemlje, potvrđuju da su ove stene proizvod istog procesa stvaranja. Ova činjenica obara osnovnu postavku evolucije o jednoličnom radioaktivnom raspadu i na taj način obara celu konstrukciju evolucionog vremena. Stoga moramo zaključiti, starost Zemlje od 4,5 milijarde godina po evoluciji nije ništa drugo do naučna fantastika. Očigledno, sistem koji se uklapa u sve predočene naučne činjenice jeste zapis o stvaranju dat u Bibliji u prvoj knjizi Mojsijevoj, koji Mojsije ponavlja u svojoj drugoj knjizi. Za 6 dana stvori Gospod nebo i zemlju, mora i što god je u njima, a u 7. dan počinu.